Biyag ti tao. Nanang, sa anak ka din nga agtuloy iti kolehiyo. Duan atawon ti napalabas, manipod naggraduara kiti high school. Kunayo idi ang makatawon lang agsardengak, ngam duan atawon ti napalabas, nanang. Pasensya kan, tiyari anak ko. Diyak madesisyonan ti may papan iti dayta abanag. Jay amam ti manggedeng iti dayta. Gapo ta iso ti mangmangged para kada tayo. Kadagiti dua ang kakabsat mo. Kayat ko ti makaadal, nanang. Gusto ti high school na nailampas mo, Chari. Kayat ko kumati makalpas iti kolehiyo, tatang. Saan na masakul day ta? Adula amin. Babae ka. Asawaan da kan tumilaeng. Tinto mga asawa kan ti makamukan ka. Uray di ka agadalain. Tagbalin kan tumit lang a housewife. Tatang. Dagiti kakabsat mo ti pagadalay. Tagpadada lalakay. Isuda ti rumba nga makaadal. Ha? Tumulong ka kang agtrabaho. 18 mo. Mabalin mo ti sumbrek iti trabaho iti kas tatawon mo. Makatulong kan kada kami. Anya ko maatrabaho, Ben. High school graduate lang ni Chari. Ay nanagado dita. Mabalin na ti sumbrek kas sales lady. Ado ti agsapsapol iti sales lady iti ilay. Kundi uray man nagkatulong. Okay mo ti sweldo ti katulong itan? Siyak lang ang tagsapol iti trabaho, Ben. Tagtalinaod ni Chari dito'y balay. Iso ti kadwa dagiti dua kakabsat na. Dahil takot ti madikan ka, sika lulit. Imbis na makasuro ta anak mo. Saan tapag sinsenyorita mo dito'y balay? Kasano nga ro da makasuro iti trabaho no kasta? Imbis na makatulong kumamit. Ben, No kayat mo kuyugan kan Charay? Tatulungan ka nga apply. Ado ti mabalin mo pagtrabahuan ni J.L.A. Ti kagpili-pili ti trabaho, ta practical ti biyagitan. Tinapatag, agsweldo ka. Kahit makatulong ka kada kamay. Kas pang subad mo, iti ado arigrig at miken ka, idibasit ka pailaan. Nagbaliwan ni tatang, nanang. Nakaananos iti kanyak. Ngam ita, kaslaawanan patag ko kankwana. Gapo ka dita syuman naklaang. pasensya ka na, anak ko. Awan mat mabalin ko. Masayang anak ngamin iti tawan nga aglabas, nanang. Kayat kunti agiskwela. Kasano nga rod ti pamayan anak ko. Anya ti aramiden ta. Asit gantan ti pudpudno nga amak, nanang. Anya, Isulangan ti amok ang makatulong kanyak. Manipod imbas ngaynak. Awan apulos tinaawat ta atulong wano suporta manipod kankwana. Saan ka di? ha? Uwan, anak ko. Saan pa'y matanala daw ti amin? Sa pulen ta ti amak, nanang. Amok ang nasakit tinakam yu kankwana. Gaputa linipat na tayon anaming pinsan. Ngamlipatan nyo kumanday ta agurayo. Agpakaasi tayo kankwana, nanang. Mapantayo itayan ti amak. Saan yan, Chari? Di kan mang namnama iti amam. Tadi na kan pagan ano day chay. Linipat na kan nga anak na. Di mun ikamat ti bagim kan kwa na anak ko. Ngam, adoon na yan ti utang ti amak kadata. Dahito yan ti kanito tapno sulnitan na ti ado ang nagkurangan na. Barang matulungan na ka makaadal. Numabalin. Diyak kumakayat ngagkita kayo iti amam, anak ko. Please, nanang. Agpakpakaasi akada kayo. Amo kasakit la tinakam yo dayta. Iso adiyo kayat ngagkita kami. Mapantayo ko may ti lugar ta. Takayat ko amam ti amak. Pangaasi yo, nanang. Sige. Sikati makaam mo, anak ko. Bareng nagbaliwan jay amam. Sa dino ka di abanda ti balay da ditoy. Jay green ticket na anak ko. Ijay ti balayda. Mala, umay ka, dumanon ta dita. Bareng madanon ta ti amam dita. Anyat masapol yun ulit. Apay nga da kayo? Dindo,
Iso ni Chari, balasangan ti anak ta. Kumusta kayong tatang? Da kayo gayam ti ama? Stop. Di na karaopan. Dindo, aging ka diita. Kat di mo Awan pa'y ka na lapat. kukun ka, Lolit, ha? Nawatan? Ala, pumano kayo? Tama nga, no sumangputan ti asawa ka na kita anak ko. Pangasim, Lolit, ha? Sardang anak. Nalpasan ti amin ka dita. Anak mo ni Chari, Dindo. Nagtawad ka ti anak ta. Di mo ipilit dita, Lolit. Pangasim, di na kong riribukon kunak may. Dindo. Jak ni namnama akas ti aramidon ti amak nanang. Apay akas chay. Apay adinak maaklon nga anak. Nanang iso ka diya talaga ti pudnong amak. Wan anak ko. Kastoy na iday chay. Idi sakbay anagayan ayat kami. Adda idi nagbalin anobyok sakbay ti amam. Iso asaan akon anasin aw idi nagden na kami iti amam. Ngam idi insikog ka. Saan apat yan ti amam nga iso tinagtaudam. Iso apinanawan nak idi masikog akon. Anya, Iso at talaga ti amam. Ngam oray anya ti aramidak. Di nagpulos patyan ti amam. Atapon na nga agsarsarak kami pailaang iti ex ko. Iso akas chay. anyan. Nagsakit a panunutan, nanang. Ay ayak unay ti sitwasyon ta ita. Ala anak ko, di ka unay aglidlitay. Tada ka si ti Diyos. Patyak adi nakabaybayan anak ko. Kan ikarik nga aging gat si bibiyakak. Adda aklat ta dito'y para kan ka, anak ko. Iso na laang, taado ti Jack maipaikan ka. Tamarigrig at hakmat lang amin. Iso nga agan-anos ka pa'y laang, anak. Ano sa kunti makilabada? Bareng makaurno nga kiti pagkadal kunto. Jak kayat nga agnanayon ti kinamarigrigat ko. Nang runak at kasto ti kasasaad ko. Awan lang aro din ti patag ko iti agsyuman kanyak. Tinalikodan nakpay ti pudpudno nga amak. Ay ayak ti bagik iti kasto amang mangag kan makitkita kita. Naimbaglaangan tadati na ka mang ipatpatag kanyak. Chari, umay ka pa, tagmerienda ka. When manang Elvi. Agsangsangit ka di, Chari. Saan manang? Di kaglibak. Ala, umay ka, tagmerienda ka pa. Agsarita taman ana imbag, Chari. Di ka kumagbabain kanya. Diyak laing pagarup nga dagayang pagdaldalanam ita, Chari. Nagrigat gayam ti sina tinaganak na manang Elvi. Ala, agan-anos ka. Itultuloy mo ti panagsingsingpat mo. Tapatyak anapintas to ti masakbayam. Ngamin, madlaw anasingpat kan nagagat ka. Kaya't ko kumaaton uyan ti arapahaap ko nga oray kasto ti kasasaan ti panagbiag mi manang. Di ka mapukawan itinamnama. Basta aramidam ti rumbang. Ket ni Apo Diyos ti pagkapnam. Ta iso ti mang bayabay ken ka, Chari. Anya, agkatulong ka iti Manila ko naman ako. Uy, nanang. Agsapsapol ka no iti katulong ti ina ni manang Elvi akalugaran tayo iti katulong da. Anya, di umadayo ka, anak ko. Kapilitan ananang. Apay, awan mas drakam at trabaho dito'y ili tayo, anak ko. Tapno di kan umadayo. Awan nga rod nanang. Nutimot pan nakilablabadak. Maminsan mo't la iti makalawas. Tanimot laman ng Elvi ti agpalpalabakan niya. Agpakada ka pa'y nga rod kinitatang mo, anak ko. Katno di nakapalubusan, awan maaramidam.
Pagkatulong kay G Manila, kunam, sika, Chari. Uwan tatang. Nasingpet ka no ti ina ni Manang LV. Kayat ko ti sweldo ngayong bagana. Malala, sika. Ti importante, nagsweldo ka. Ipawit mo to adagos ti sweldo. Kagudwan tula siguro ti ipawit ko kada kayo. Taidulin ko ti kagudwa tatang. Agornongak para iti pagadal konto. Bayamon day ta adal-adal. Nagitilangan adim ti agtuloy nga agadal. Sana bale? Nung makaadal dan to, amo katulungan da kanto intong bumakit kaan. Dagiti duwang adim ti una mapanunutan, Chare. Si kagayam, ti bagbaga ti anak ming agbali na katulungak dito'y balay, balasang ko. Uwan, ma'am. Nana ko nam kanyak. Di nakawagan iti ma'am. Ha? Ala, sapay ko mga rot na makaanos ka balasang ko. Sana bale, tasaan mat unay adakkel to'y balay. Saan ka marigatan ngagdalos dito'y? Siyak lang, tiya si kaswam dito'y. Kandagiti dingwan ko dito'y balay. Uwan, nana. Alang arod, aginana ka pa'y. Tamo ka na banog ka nagbiyahe, balasang ko. Medyo nabayag matan, ngagpapaay ka, kas babaunad mi, Chari. Ubing ka pa'y. Mabalin mo pa'y ti ag-eskwela, no kayat mo. Uwan nga rod ko man, nana. Amok makat, akayat mo ti agadal, sanay ha? Uwan, nana. Jack ilibak dayta. Kunak ngagtuloyak to ngam. Jack matla makaurnungan iti pagadal ko. Tatultulungak mat dagiti doa kakabsat ko para iti panagadal da. Siyak ti mang tulungkan ka. Dagiti kaskan ka ti rumbang atulungan. Tamadlaw nga agragot ka nga ag-eskwela. Anyat kayat mo a kurso? Kinamaestra ko man, nana. Manipod pa'y ngamin ubingak. Arapaap kung tagbalin a maestra. O sige, balasan ko. Siyak ti makaamukan ka. Pagadalan ka, Chari. Agyamanak, nana. Pasig nga ubing dagiti kaadalak. Kaduan kadakwa na ti agtawan iti 17. Idin to ta siya, 25 kon. Ngam saan na bale? Saan mo't amadlaw? Basbasitak nga may isuda. Isa akas lain inaunada ngam siya. Ay, Diyos ko. Agyaman nakta na sing pati nagbalin nga amok. Amok awagas mo daytoy. Tapno magunod ko ti arapaap ko. Kat agyaman nakunay kan ka, apo. Hello, tatang? Hello. Apay nga, adi ka matin nagpawit iti kwarta. Ay, pasensya kayong tatang. Kwa, jak ngaminan agsusweldo. Anya? Anya pa'y langar ti araramitin di tano, di ka magsusul daw. Nagawikan, tumulong kay ti trabaho di tao eh. Jak pa agawid, tatang. Ay, agsaysayang kalati oras mo dita. Apay, adi na ka susulduan. Nagikat ka, iti trabaho. Saan, tatang? Ay, tapay nga rin, adi na ka swelduan nga eh. Ay, idaro mo ita. At nakastaya mo. Sige, dapat aramidag. Bye. Ay, pakawanan na kumachos ko. Nung nagulbudak ka ni tatang. Amok ngamin aparitan na nga ag-eskwela. Iso nga ilimod ko pa'y laang ti panagadal ko. Ay, saan ngagpampanunot na diyang anak mo, Lolet? Oray di nasusulduan, nagtrabaho lang ta. Anya, apay kanungay. Saan nga rin ngagpampanunot? Utuundan sa mutan dyan, anak mo. Ay, awagam, tapagawid mo. Agsaysayang lang iti oras kan aldaw na ijay. Awang pa'y may tultulong na magkadatan. No kasta, intuloy mo ti panagadal mo, anak ko. Wananang,
Ngampa nga asiyo Diyo pa ila ibagbaga ni tatang agad adalak. Ala, namnamaam dayta anak ko. Amo kunti style ni tatang mo, iso asaanan arumbang amaamuan na dayta. Sigurado nga umay nakayawid no maamuan na dayta. Ay, agyaman ak nanang. Nasingpot ti amok. Iso ti mang tultulong kanya. Ala, agsingsingpot ka nga rod, anak ko. Agad ka. Wananang. Ala, tadamagak to kin ni LV no kaano ama pandita. Taagpaw itak to iti natnatengken prutas. Taitad mo iti amom. Ay na, nagadumot na gituyan a prutas kan natang nana. Wan, balasang ko. Naimbag lang nga ipasarabom kin ni mamam. Kan pangramanan nyo matan iti mulam eh. Ay kat agyaman nak angarod nana. Inlasin ko matan tay para kada kayo. Sa bali laang day ta para kin ni mamam balasang ko. Ala, agyaman nak nana. Bayadak dagito Ay nasaanan balasang ko. Jak pabayadan day ta. Nakasingsingpot kayo ngamin. Kastabot tan dya inam. Dakkel ti utang mi anay mbag anakam kan kuana. Gapo iti panang tultulong na iti anak ko. Pakidanon muntukan kuana tinalaos apan agyaman ko. Ala, agluwa kayo matan nana. Luan ni ragsak da ito'y balasang ko. Pakibagamtukin ni mamam analaos ti panagyaman ko. Ala, di kay agsangit nana. Mailuyos no adda makitkitak ngagsangsangit. Ala, tay bagaktukin ni mama dayta. Ayun tayo, badang ko. Bakit? Apay manan aya. Balsag na kisya nga wanan bain. Saka ti karkaritin daan. Uray, aduda, saki na kamunan. Ay na, di kan agsubli ijay kasaran na barbartekan. Dinalabdan tayo, pakita ka nagi jayan. Dayo, asak diyarin dito. Saan mo nga amudag ijay? Kan nagaduda. Di ka agar aramig, Ben. Ay, di nakalabdan. Saka ti mapapabainan. Iso nga, ikakmanay da iti pagnakmanda. Ay na, Auntie Lulit. Ingkanawaan ni Tata Ben, iti kasaran. Agulgulo. Anya, Ay, karkarito namin dagiti dayo alalaki iti kasaran, nana. Pati dagiti tanod. Ay, nakalabanan nan. anya, misigay tayo nakitaan baraw. Saka ka, natukul sana. Anyat napasabakan ka. Pinangkur na ti saka, natukul sana. Ala, grabe mo tinamayandan dita sa akamben. Apay ngamin aya, anyat inaramin mo. Jak amo no kasano ti panagyaman ko kada kayo, nana. Gapo iti ado na itulong yung kanyak. Agyaman ako na iti kinaimbagyo. Oo, di kag sangit, balasang ko. Agragsak kakit di, tamaysakan a maestra. Kat na ipasampayan ti board exam. Nananay kan a maestra, Chari. Ni Elvi nga anak ko ti makamukan ka. Iso ti asit kam. Tapatyak ang matulungan na kaday chay. Tapadam ang maestra ti anak ko. Agyamanak, nana. Di kay tumalipatan. Agsubatak to iti kinaimbagyo kanyak. Ala, di mon panunutan na ita. Para kan ka ti balikim, Chari. Saan apara kada kami? Ay na, agyamanak takaskan ka tinagbalin nga anak ka. Natudyo ka, nasingpot ka nga anak. Katit lakamo mo, ti supapak ti ado a sakripisyo, anak ko. Pasensya akan, tawan man la tinaitultulong ko kan ka. Kaslaawan serbik anaganakan ka.
Tadi ka matla na tulungan na pulos. Sa bali at tao tinang tulungan ka. Nanang, di yo sawan ti kasta. Nupay awan ti pinansyal nga intulong yo kanyak. Di kay mo't nagsarday anang ipatag kanyak. Iti likodan ti kinaawan patag ko iti agsyuman kanyak. Kanti pudpudno nga amak. Nabuslon apam matag ti impaayo kanyak, nanang. Patpatgan kayo unay. Ipatpatag ka matunay, anak ko. Oh, adto yan ti kapiyo, tatang. Ay, agyang manaktsari. Naimbag ka pa'y. Nakaananos ka mga sasikaso kanyak. Ngamdag iti adim, di dak maanusan. Ay, masyanak mo't ngamin iti kasasaad yun. Marigatan kayon amag na. Manipod pinang orda ti sa kayo. Uon ka, Rod. Urad sa rukod ko, marigatan naklakta. Mababay nakin ka, Chare. Gapo iti kinauyong kukon kay di napigsak pa'y. Iswa pakawanan na kumaa. Ay na, awan kanyak day jayan. Lipatan yun, tatang. Nabayagan ang napakawan kayo. Naimbag oras mo, Chare, anak. Tatang? Uwan, anak ko. Agyamanak. Inawagan takmatlangan iti anak. Pakawanan na kuma, anak. Alala, sumrag kayo. Iti unag ti pagsaritaan tayo, tatang. Api akim mutong kayo. Naitati may sarason ngay mayak, anak. At nanadagsan na sakit ko. Kahit adan taning tibiyag ko. Sakpay ngay pulang ko tibiyag ko. Kayat ko pa'y tagkid daw, iti pamakawan ka. Sorry, anak. Amo ka siyak ti amam. Liniklikak lang amin ti obligasyon ko. Iso ngay bagak ti kasjay. Iso sorry, Sapay la ko mata mapakawan na. Tsari, anak ko. Ala, lipatan yung tinapalabas, tatang. Tano siyak, linipat kong dayta. Tano lagi pak, agsakit laang ti barukong ko. Nasakit man para kanyak nga anak ti mabaliwala. Ngam pinilit ko nga inawat dayta. Ngamin, jak kayat agi mula iti sakit tinakam. Kat imbes nga aramidak ti kasta, pinagbalin ko kit di nga inspirasyon dagita. Tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Mabait na ko man nagpakita kan ka. Kasta matitinam. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kadag iti nagbasbasolak. Sakbaya matayak. Pakawanan Padya kon masulnitan tinagkurangakan ka, anak ko. Biyag ti tao. Apay ay akas la napatpatagkan ka dagiti barkadam. Ngamda kami iti anak mo, Mark. Anya ka di mananda kita nga ibagbagang bakit. Napanak lang mat iti ayan nakasinsin ko, tanagawis da. Anya tinagdumaan ti makan ijay kan ditoy? Tanakipangan ka pa'y ijay? Ay na, bakit? Saan kumamat akasta, Birthday ti kasinsin ko. Nagsasabatan mi matlaang dayjay nga kakasinsin. Saan kan nga inayaban? Gaputasan ka mat amakipangan, no kasjay nga ayaban da ka. Sabali pa yan ti mapanunod da. Apay anagrigat ka nga maayaban, no panlangan. Oo, nagadukat arason mon. Ti kunamkit di, saan kami anapatag iti anak ta? Saan man atilay bagbagang bakit? Maturog talangan. Tado pa'y ti trabaho iti garden inton bigat. Kasta, dayta ti paglaingan. Dayta maturog no ammom nga agong ungeta. Ket, anyang aruti kahit mga aramidak ngay.
Awan! Papanam. Agawid kami ijay ayan dananang. Rabrabiin. Apay akas taka aya. Awan bibiyang mo. Gaputad dinak matla ibibiyang asawam. Anya? Mark, apay nga yakas lawan da bakit mo dita balayaw? Awan da nanang. Nagawid da iji probinsya. Apay, ada parikot yu aya? Awan, napandala nagpasyar. Tamaburing da kanon dito eh. Kasta aya. Sige nga ron. Nadamag ko lang nga da kasla manungal daw na jak nakita. Kung nakide no, ada parikot yung agasawa. Awan, nanang. Kumusta ba kahit? Sukunan kayo ka din? Saan? Diyak kayatin agawid kita. Sikamat. Sige na. Umaya kung dita, tayawid kayo. Manon nga aldaw yu dita ayan dananang. Aging ga adinak patpat yan. Saan kami nga agawid iti anak na? Anya te kayat mo bakit? Saan ka amapan makiin-inom iti uray sa dino? Di bakit man? Sa anak mo't ngagbarbar taklaw na ya. Pangpaikatlay ti bannog ti pampamayak. Ay saan? Nukas ng tumat lang ang tirason mo kanya. O di uray saan kami nga gawawid? Sige man langin bakit? Karik. Sa anak amap-mapan, kadagiti di mo kayat apapanak. Nasayaan. Oh, anya nga raw, sukunan kayon. Sige nga Rod, umay kan. Rumuarak bit bakit Inak mga la iti bagas. Tani, naibusin ti bagas tayo. O sige, ngam ne. Ngam di ka manen agbayag ija istora. Wen, bakit? Ala, mapanak nga rutan. Sigamat gayam dayta, paring Mark. Wen pare, umayak man mga la iti bagas. Adda ka nung amin umay abagyo. Narigatan ti maawanan ti maisahang na pare. Sigurado nga awan to ti magatangan no napigsa ti bagyo. Ay, kat mo na. Talaga may atlat tatay nakasagana ti amin, pare. Wen pare. Nanason, mga lakman iti may sakaban na bagas. Ay nabaraw, awan pa'y jayag deliver. Ay, kasta yan, nana. Wen, naibusanak ngamin iti istak. Iso anag pa'y deliverak. Sika ano urayam. Ay, kawan sa. Urayak sa langin. Tani, imayak mo't la dito isturan. Agam asidag nga tan, nana? Wen ko namot jay mawag nga ag-deliver asidag kanon. Sige nga rod, nana. Urayak latan. Ay, kat, no, pag-ururayan, pare. Umay ka pala dito, ita. Makitagay ka basit. Sige lang, pare. Intom na minsan ton. Umay kakit din. Saan kamat nga agbartak? Pag-ururayan, medyo katangay makunam. Kas kamat la sabsabali, pare. Sige man langan, pare. Ay na, nakapasuron. Ayan mo, Mark. Apay, saan ka maawagan? Ay, talaga padpadang sinak day ta, Mark. Ha? Makita na. Ibilin ko ti anak ko kininanang. Ta inak surutan ni Mark. Sana bali, ta nakaturog mat ni baby. Nanason, mabayag ka di pa sumangped ya order yo bagas. Ay, wen nga ron baraw. Ay, isuday tan baraw. Sige, ingkabangalan iti may sa akaban, ta idiritso nga ikarga di talukan mo. Wen man nga rod, nana. Mabitla ang urayong pa'y dahi bariyam. Soblyak tulatan, tay nakpa ikarga ti bagas. Ay na, talaga nga awan matungtong palday ta, Mark Akarina. Nagaramid manan iti pangguraakan ko na. Ay, Ngarot na na. Pinakod. Ay, sige, baraw. talaga nga awan pa nagbaliw mo si ka, Mark. Anay ko, di mo mo't ibaot ti payong kanya ka bakit? Oh, makidam, agat arak ka. Saan abagas ti gagaram ditoy? No di kat umay aginom iti arak. Inuray ko nga minjela ko ni Nana aso na bagas ta na ibusan da. Kaya sangpet da. Ulpod! Ala, agawid tanta nakababain. At data pa'y Awan tirumbang na ibain ko! Sa anak-anak kababain, tawan mading aramid ko! Sika tirumbang nga agbain, gapo iti aramid mo! Pag-aayat mo ti umay agis istambay ditoy! Uray amom nga adda anak kan asawam nga agur uray kan ka! Bakit?
Ay, kira balasang kwaya. Pudno day taimbaga nila kay mo. Inuray mi pa'y asimangpet dagiti lakok abagas. At dayta, nag-deliveran jay truck. Makita mo. Ay nanana, saan kayo amakibiyang ditoy? Taapat ti agasawa daytoy. Uray kabagyam ni Mark. Awan karbangan nyo amakibiyang. Nanang, agsina kaming dita anak yo. Na, apa yan? Anyat mapaspasama kan. Basta agsina kamin. Ipanaw kun ti anak ko itamat laang. Ay, mabit madlaang. Ibagayo man kanyak no anya ti mapaspasamak ka na kayo. Mark, anya ka di ti parikot. Nanang. Oh, makita yo nanang. Saan ang makasumbat? Gapot na amo na nga dabasol na. Balasang ko, mabalin ka ding agtugaw kapay. Agkalma ka baset. Sakan to agsao, tapno maawatak ti mapaspasamak ka na kayo. Ay nananang, no siyak, awanan ipalawag ko. Dayta anak yo ti kasarita yo. Ha? Ay na, Mark, anak. Apa yun? Awan nanang. Adala basit abanag adi mi nagkinawatan. Talagang agsina kamin tatang. Saan ko na kayo ti makisinublan pa ni Mark? Naumakon. Anya aya ti parikutiyaw. Tunggal anda diyo pagkinawatan, nagawid ka dito'y balay. Maumak iti asawa din na amo ti prioridad na. Maumak iti asawa at tila mapanagtamtambay tar aramidan na. Imbes ada kami iti anak na ti kabanding na. Ngam saan mat? No kasi ngawan trabaho na. Dagiti barkada na wano kakasinsin na ti pag-aayat na papapanan. Anya, apay akas tati kinalampay mau. Kinunay mo eday taarason mau. Amo mait, alalaki di asawam. Normal lang, day ta kada kami alalaki. Tinapatag, saan na kaya baybayan ti asawam? Saan na kayo abis-bisinain? Kay no anya pa'y di ta kina irresponsable. Kasta tinapasamak idi kalman, Carmine. Ay, nagalas ti ugali jay ipag mo. Sinong basong batan nakit din, katagpalpalawagak laeng. Jaklaim pagaro pa kastagayam tararamidan ni ipag ko. Awan, Carmen. Pabawi ko na ng pilit ka ni pare Mark ang makitagay. Bayat ti panagururay na iti paggatangan na iti bagas. Ado kami ang nakakita iti inaramid na kin ni Mark. Amok ang nabainan unay ni Mark, gapo iti inaramid ti asawa na. Manipod idi nagawid da naggapo dito eh. Saanan ang matagtagari di kabsat ko? Anya, Ay sus, dahi tati narigat. Lalaki ni Mark. Ay, impaglakit di Tama nagtepel. Kahit di na dangran di bakat na. Ay no, siyak dahi jay. Dinanog kong ti asawat. Anya? Unay matlakit din dahil siya nga ipag ko. Barang agsublay matlaang ay na nalabas ngamin jay ipag mo, Carmen. Isupay lang tinakita ka kasi ti ugali na. Istrikto launay. Awan delikadesa na. Di na pa'y pulos ibainan mo't ya asawa na. Wan nga rod na ason. Nimot kira ti lumabas di ti balay. Di pa'y tumalyaw ka nakita nakmat itay anak katakder di ti arubayan. Papanam ipag! Di ta balay manang. Nasayaat mo ta nagawid kan. Ape adi mo kadwa ti ka nakakngay. Imbati kini tatang. Umayak lamang alay ti kawus mi iti anak ko. Sige. Na, mangala iti kawas na. Anya ti kayat na asawan. Di da kumamot panawan kira. Pangasim. Basta, manjakon. Nakapangedeng akon. Awan ngamin matakderam akarim. Isong agsinatan. Jak bating kagara ti pan nakaladaw ko ang agawid. Agkit-kit daw ako ni ti pamakawan. Sorry. Awanan, Mark. Naladawan ti amin. Agsinatan. Alaak amin nun akawus mi iti anak ta.
Ket saan kami nga agsubsublipay ditoy? Anya? Awanin. Pinanawan da kung dagiti aginak manang. Nagrabaw arason tinangisinaan na kan ka. Saan nga umdas arason day jay? Awan ka nung amin mataktak darak akarik manang. Ala, ingkay aywan. Tamangan magpaspasugnod lang. Amangan no kayat na tagpayayo kan ka. Adun adaras nga naramid ko dayta. Ang talaga di na kung pagan ano manang. Di na pa yan kaya ti makisarita kanyak no mabalin. Anya? No talaga di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim ah. Awan kamat mo kan kuan na. Ta saan kayo ang nagkalaysa? Nakababayin kan ka, Kira. Kanayon na kung may lablabaan. Wala, taisupay nga aramidam. Nagagat ka talaga. Nagasatagbalin nga sawam. Oray mat si ka Bricks. Nagasat mat ti agbalin to nga asawam. Tanasingpet ka baro. Saan ka akas kadagiti dadduma di tang artek. Bulakbol, kan nagado ti bisyo da. Sika kat awan bisyo, oray may sa. Madingamin ti bisyo. Tadadaelan na ti salunat mo, Kira. Apay, awan planom ang mga sawa? Kaya't mo ti agba? Awan mat mga at kanyak. Siga, no kayat nak. Ala? Di nakman raba ka ni tikas na. Tama nga no mamati ako, Bricks. Saan man? Agpay sa tibagbagak. Kayat na ka di. Ay, uwan na. Anyam, si Kangay. Kaya't nakadiman. Wana, Nga oray addan anak ko? sana problema dayta. No kasta nga ron, datan. Ay, katuan Sa di natin nagapuan, Kira. Kanayon ka rumwar. Kwa tatang, napan ko inlabaan tinobyo. Ni Bricks, akaruba tayo. Anya? Brex? Nagaram ayakan ka ni Brex. Tapay anubyaw makungkunam. Katuan, da kamin tatang. Ay, hanyan. Nabitla nagsina kayo ka ni Mark. Nga madadagos ka sukatnan. Saan kami mat-anag kasar, tatang? At damat gayang pagsayaatan ti saan mi apa nagkasarkin ni Mark. Tagsina kami matlagayam. Kahit, anyat plano yung ka ni Brex. Agkasar kay nga ron din, Kitaan to, no kasano, tatang? Agdanatan ka sa kasawa. Maudi pa iti kasar. Tagurnugak pa Kira. Pinagbalay ko nga minan te ornong ko iti. Iso na iti balay ko ita. Ay, katun agurnong tapay nga rod. Inak to nga rod alaan ng ti anak ko iji balay. Kandagi ti gargarat mi. Tadito yan ti pagnaidan mi. Ay na, adumanan tinagorder iti pandisal kanda dumapi at tinapay ading ko. Nalayan ka ngamin nga agluto manang. Ano sa mga imanihar ti bakery, Tani, mangibangon akmanan iti sa bali ang negosyo iti ilay, manang. Anya man na negosyo day tangay. Laundry shop. Mangrugin nga go pirit into no may alawas. No ipalubos ti apo. Wow! Congrats nga ro ading ko. Talaga nga imbawing mo ni tagduduma negosyo ti atensyon mo Un manang. Tano pang panunutak lat ti panang isukat ni Kira kanyak. Awan ti nasayat a pagbanagak. Ta sigurado a depresyon ti lakamat. Wana, kasta ti rumbang. Kat sumapul kakit di mutten iti sabali nga asawaam. Dito'y pa'y labalayo ti pagnaidan ti anak ko, Apay ngay. Ay, ko nga min tatang. Saan akayat ni Bricks akadwami ti anak ko ija balay na? Anya! Apay ngay. Ay, no kasta mo ang sinamon. No di na maawat ti anak mau. Sige tatang, agawid akon. Ang mga nusap-sapulan na kun ti asawa.
my God. Anay ko, di mo mas masantitakyag ko. Masaksakit anak, Bricks. Anay ko, Tipunam ka di. ko nga. Kadyak nakita ti kinalailo yung agsarsarita iti dayjay nga arman. Anay ko, agimimon ka iti angin. Amin lakit din alalaki akasaritak kat pagimunam. Ultimo ni uncle kong Andring pagimunam. Pagimunam lakit ti amin idan. Di ka rumrumwar ti balay. Agtalinad ka lang dito silad. Impadlak ni Bricks ti ritaw ti silid ni. Inala na pa iti cellphone ko. Titawa. Nagngato titawa. Kabailak nga ta ti tumpuak iti kasti ka nga to. Makamuditan. Tumpuak ka kitin. Sigurado ang mabayag manen santo agbaaw ti pungtot ni Bricks kanyak. Aday ta. Tumpuak ka kon. Ay na, nablon to'y saka manakaw. Anay ko tatang. Inaya din yung matimangilot. Nagsakit. Ay awanan pa yung dayjay abrex. Kunala no nasing pwede dayjay tao. Idi lang ang damo na singpot tatang. Ngumidag baybayang. Rimwaran ti pudno nga ugali na. Naimon. Pudno nga wan bisyo na. Talon balay laang ti ayan na. Saan abarkadis na. Ngaman nangimon mat gayam. Nasayat mo tayong pasyar mo ti anak takira. Isojak nagpauit iti allowance na. Dako namin nga umay kami agpasyar iti lugar yo. Saan kami nga agsubli dyan, Mark? Ha? Ket papanan nyo nga rodan? Agsubli kami kan ka. Ha? Pakawanan na ko, Mark. Sinina ako ni Bricks. Takanayon nakakabilan. Gapo iti kinalaing na nga agimon. Adayo gayam anasing-singpat ka ngam iso. Manipod nagdanata. Di nakpulos kinabil. Ang kasano na ito yan. Agkasara ko niti mabiit. Anya, Dahit ako mati umay miyawis kada kayo. anya. Biyag. Di tao. Adala man ti rabi ngam apay anak kariing kapaylaeng Tomas. Ay, Itay pay anak kaululimag ka. Apay ka dilakay. pampanunutok laeng na iti anak ta, Eming. Manipod na danda amin na ni tinapintas sa panggadan. Imadayunan ka na ta. Lakay. Mangmanggad kas may sa nurse nila Lane iti adayo a lugar. Ni Triste, may san asiman. Ni Andraw, may samutan a maestraw. Ngam adayo la a lugar ti pagtrabahuan na. Ay, Tomas. Mailiw akong kanakwada. Napatag kanyak na kita anak ta, bakit? Maawatan ka, Tomas. Ngam di ka unay agpampanunot. Makapadakas ken ka dayta. Nang runa katagpuy-puyat ka. Malagip ko lang matidaa. Nagbunga na kita adon arigat ta nagtalon kan nagbangkag. Kat ita, agpapadadan nga daan iti natalged a panggadaan. So na lang, tandada amin iti adayaw. Nagsapakan amapan ni talon, Tomas. Nariwat pa'y laeng. Wen bakit? May mayat mo't lang ti masapa ama pa nagtrabaho iti talon. Ta saan una yan napudot? Agar mo sar ka pa'y nga rod sakbay amapan ka agtrabaho. Nariigat ti mabisinan. Alaman nga ron bakit? Mangisagana kay ti pagar mo sarak. Tay nakmod isagana nagiti usarak iti taltalon. Ay, mabiit man laeng, Tomas. Apay bakit? Apay adi mo ibagbaga kanyak nga dagayam sugat iti gurong mao. Ha? Ay, awan na ito'y bakit? Diyak nga ron di kaskaso. Isa dya ko nimbagbagakin ka. Di mon ituloy ti mapanijay talon. Aga-asampay nga umuna day ta sugat mao.
Saan ko maanatangkan ti ulom? Kabaelak ti mapanigitalon. Amumay tanay ito lang ti amok apagsapulan. Ngam Tomas, Aginggat kabaalak pa ti agtalon, agtalon aklata. Napigsapay mo ti bagay. Di mo latan ikaskasaw ti sugat iti gurong kau bakay. ay na, agyaman ak ta imawag ka ris ti anak ko. Mailiw kamin ka ni tatang yo, gaputan na bayag asaan ka nga imawag. Pasensya kayo, no ito lang imawag ak nanay. Makumikuma kami ni ti trabaho di ti barko. Oh, kumusta kayong ka ni tatay? Babaan iti kasi ti Diyos. Nasayaat kami ka ni tatang yo. Nasaya at nga rin na. Uwing kayan. Isong imawag ak na napatagkibagak ka na kayo. Anya dahi tariste. Na ikanak iti vacation leave. Kat inton o may alawas, agawin at ita lugar tayo, tapno agbakasyon na. Ay na, maragsakan ak iti dayta nga imbagam anak ko. Nabayag mo't asaan da ka nakita. Kung kaya na na, sumarsarong ka di mo't lang na dito akakapsat ko kada kayo, di tabalay? Sagpaminsan da sumarong karkada kami kanitatang yo. Makumikom damot iti trabaho da. Kasta ka di. Wen anak ko. Maawatan mi metkit di ida, tanarigat mo't apanawan dalatan ti trabaho da. Sa bagay, Di mo baybayan ti salunat mo di tabarko nga ayan mo, anak. Agan-anad ka kanayon. asinaw jay kinasaritam itay iti cellphone bakay. Niristi lakay. Impakaam mo na nga agbakasyon inton umay alawas dito'y lugar tayo. Ay kat nasayaat nga ron ano kasta. Nagiti nga ta nga duapay nga anak ta. Agbakasyon na nga tamay. Yak amo Awan pa hindi magbagada. Nag, adamat lugan na nagsardang iti bataw. Asino nga ilay tadimtag. Inkaman kitaan itatawa. Wan lakay. Ni Andro nga anak ta ti dimtang lakay. Ay katlok ta madagos tiri daw. Darasam. Nagadon na grocery ti kinatang mau. Para kada kami kananang yaw andraw. Uwing tatang, para kada kayo kaninanang dayta. Ay na, imbag ka pa itamay gatangan na kami iti kanan mi kanitatang yaw Andro anak ko. Saan ak... Eming. Di mo nituloy ti kayat mo ngay baga. Apay ka dinanang? Anya ko matibagayo. Kwa? Ay, nailawan kumutain. Anya ngamin dayta ay ha? Manipod ngamin nagtrabaho akasiman ni Riste. San pa'y anak kay tud kada kami iti paggatang mi ko maiti kanan mi kanitatang yaw. Anya? Pudno ka di dayta, tatang? Pudnaw, andraw anak ka. Kastamat ni lalay na kamsatyaw. Saan pa yun ngay mawawag? Kasta gayam. Saan kami matkit di ngagdaw-dawat, ha? No, adamay tenda, agyaman kami launay. No, awan, mawatan may. Kabalag pa'y matlat yung talaw, tapno da igatang may, iti kanan may kaninanang iyaw. Nakaturo ni tatang, nanang. Nadlaw ko ti dakkel asugat iti gurong na. Impa-check up yo ka din? Di na kayat nga ipa-check up. Agimbag tulat ta kanon. Anya? Amangan no ma-infection ti sugat na. Nangrunak it mapapaniti taltalon. Ay na anak ko. Sa anak kurang iti pamagbaga kinitatang yaw. Ngam ipilit na lata mo ti kayat na. Ha? Adun ti saksakitan ni tatang yaw. Pasaray maulaw. Kan agkapsot ti panagkita na. Anya? Wen Andro anak ko. Uray no addan sakit amarikrik na. Mapanlatag trabaho iti talon. Inak ipa-check up ni tatang iton bigat. Sana bale, tabakasyon pa'y mutla ti eskwela ita. Agtali na edak pa'y dito'y balay Asino di kinasaritam iti cellphone nanang? Nagbiit kayo mata nagsarita? Nilalay na kabsat yo anak. Agsangsangit nga imawag. Apay ngagsangsangit? Di namat ibaga kanyak ti parikot na. Tilaang na ibaga na, agawid ka nun dito'y balay.
Anya? Nalabit nga da nadagsan aparikot ti kabsatyo. Isu nga agawi dan dito'y balay. Di pagdanagan, Andrew anak ko. Gagangay lang nga sakit ti marikriknak. Ulaw kan panagkapsut lang ti panagkita ti marikriknak. Tatang, Sana na masapol nga ipa-check up nak iti doktor. Sayang lang ti gastusa may ti panagpa-check up ka. sigurado kayo, tatang? Huwin, anak ka. Masiguradok na ita. Awan na dagsin na sakit ka. Iso ati ka na yung dandanag. Masikog ka, Simbang Pet. Lalin, anak ko. Pakawan endak, no inlimad ko ti amin kada kayo, nanang. Sa dilo tayan ti lalaki ang nakasikukin ka, lalay. Diyak amo, tatang. Anya? Apaya di mo amo, no sa dino tayan ti lalaki ang nakasikukin ka. Sungbatam ti amam, lalain. Asinaw day ta lalaki. Katrabaho ka nurse iti pagpapayak ng ospital, nanang. Tatang. Anya? Linuko na klang day jay alalaki. Adaan mat gaya man iti asawa. Kalpasan ama-amuan na ama si Kuka. Kalaat ang nag-resign iti ospital. Katsahanan ang nagpakpakita pa'y kanya. Anya? Gapo iti dayta na pasamak. Nagikatak matan iti ospital. Gapo ta mabain na, tatang. Una yan day to'y anapasabakin ka, anak ko. Uli tagtakid daw iti pamakawan ka na kayo, nanang. Tatang. Sapay la kung mata mapakawan da. Kumusta kayong tatang? Simbangpet ka na Bartek, Kriste. Apaya may salang abag ti imut mo ang nagawin. Di yulap na ni kaskaso ti bag ko nagawin. Tinapotag, nakaawid ako dito balay. Di kay ka di maragsakan. Mas lawak lang, anak ko. Awan rin pa pagsindawan niyo. Yung baka mukmat kanina nang agawid ako. Saan ka di? Kahit kung tagina na. Kahit kung ti magturog. Agbarbartag ka dilat tantiar aramidam reste. Anya ka di ti mapaspasamakin ka. Kaya't ko ang makasarita ni tatang nanang. Apay akayat mo ang makasarita ti amam. Basta, napatag, tibagakin ko na. Mabalin mo mat nga ibaga kanyak no anyaman ti ibagam ken tatang yo. Saan ka diyan nalawa di talunan ni tatang at ako? Apay ti daga. Ilago na yun, di daga talunan ni tatang nanang. Anya. Amom ka di ti sasawam reste. Anya ti rason, apay akayat mo nga ilako ti talon tayo. Tapno madan tayo ti kwarta. Ti kahit ko asawan, kayat ko nga lang ti bingay ko. Anya bingay mo asasawam reste. Kayat ko nga alaan ti tawidag kada kayo. Si Mangpay na naggapo iti barko ni Reste nga awan urnong na. Mas daawak nga rod. Tapay nga awan urnong na si Mangpet. Nangipanan na nga iti sweldo na nagtrabaho iti barko. Ay na, anya ka din ti mapaspasamak ka na tayo. Nasikugan na balasang nilalay. Si Mangpet mo't ni Reste nga awan urnong na. Kan agbarbar teklatan tiar aramidin na. Nilangan andraw ti limpyo kadakwada. Lakay. Jak umanugot iti kayat ni Reste ang mapasamak. Jak ilakaw ti nga kaisuna adaga at talunag. Makakayat mo nga ilako ti daga at talunan ni tatang, Resti. Amumat ang napatag ka ni tatang ti panagtalon. Kasapulag ti kwarta. Iso kayat ko na mailako ti daga at talunan ni tatang Manong Andro. Mabit man lang, Resti. Nangipanam iti urnong mo nagtrabaho iti barko. Ha? Kwa? Sumungbat ka. Nangipanam iti urnong mo nagtrabaho iti barko. Impaabak ko amin iti sugal. Anya. Nagsugsugal ka kabayatan ti kaadam iti barko? Wan,
Kat sing-singirang dakpayan dagiti nakautangak. Anya. Nakas ti mapasama kanya. Nung diyak mabayadan lagi ti utang ko. Iso akayat kon nga ila ko di talon tayo. Di mo ipilit ti kayat mo mapasama, Kriste. Napatag kanyak di talon. Iso adyak kayat nga ilakaw. Kasapulak ti korta datang. Mas ka nabayadak dagiti nakautangak. Ulitag nga ibaga. Diyak kayat nga ilakaw di talon ka. No kasta nga ron, isubliyo amin kanyak dagiti kwartaan ay tulong ko kana kayo. Hanya, no didak kayat atulungan. Isubliyo amin kanyak dagiti kwartang inted ko. Manong Resti, pangaasim tadi mo bugkawan ni tatang. Ay lalay na, di ka makibiyang iti saritaan ni kanitatang. Umadayo ka, Respetuam kumamat ni tatang, Manong Resti. Di mo di ka makibiyang ko naklaro din. Hoston, di mo ituron ti kapsat mo, Reste. Pang-asim! Ayan ni Resti, nanang. Pag-asim, Andro. Di mo tutupan ti kabsat mo. Jack magustuhan ti naramin na kadatatang kanlalin. Aglablabusan ti unan bain. Andro, Saan na nasayater aramidin na? Nasken na makasaritak itinalapat day ta Resti. At nakalagayan dito yung agininom. Tinanog na, manong Andro. Di man ulitan ti naramid mo kanyalalin. Kastamat tang kanitatang. Ha? Nagturad ka amang isidir nga dana itulong mo kadakwada. Nga uray awan mo't inted mo. Ah, Tanangan ti panagsasaw ma? Tanod dadaka sa mapasama kadatatang kananang. Agpinasin siya talangan. hanya ka din ti mapaspasamak iti pamilya at tayo lakay. nila ang restate agar aramid iti sana nasaya at iti pamilya tayo. Kapu amin na ito iti bisyo kan panagsugal na. Nariribok matan ti amin. Lakay, Sak namnamay na dumtang ti kastya panumok iti biyag tayo bakay. Pinadakkel ken pinagadal tamat iday tinasayaan. Ngam kastya lang tinagtungpalan ti amin. Diyos ko. Jakmet kayat apat ganti kayat ni Reste ang mapasamak. Jak ilakaw ti kakaisuna adaga at altalunag. Saan lagayam ang nakautang iti dakkel agatan ni Resti, tatang? Nagaramat pa iti maiparit nga agas. Ket saan mo na makasubli pa iti barko a pagtrab-trabahon na. Aniyang. Nagbakasyon ti maysa kadag iti katrabahuan na iti barko at agakabangibang nga ili. Iso ti nakaamuak iti dayta. Kasta. Naigumon iti daka sa bisyo ni Resti. Iso ang nadadaal mo ti biyag na. Isardeng mo ti panagin inom mo iti arak, Resti anak ko. Awan ti nasaya at nga ibunga dayta. Nanang. Kita man ti langam. Nakakutkutong kan. Nabaybay amon ti salunat mo. Nasakit tinakam ko naman. Naman niya matan tinapasama ka na iti barako. May sak asiman nga walang trabaho. Resti, Sa baybayandak nga gininom na lang. Ba ito yung tinagsak ko. si kamot laang tinang dadaol iti biyag mo, anak ko. Nasursurom tinagsugal, ken nagaramat iti may parit nga agas. Nanang. Ang balbaliw kan, anak ko. Awan tinasaya at amay tulong ken ka tinalabas, apa naging inom mo iti arak. Panunutam kit di ti masakbayam. Mapupukaw di kwarta iti wallet ko. Bakit? Anya, sino ko matinangala? Italaay nga mapasamak ti kastoy. Nilakit di Reste, tinangalay ti kwarta. Awanan sa balip ay. Anya, Ayan ni Reste. Diyak mo, nagmalmalamot nga awan dito'y balay. Yak magustuhan na ito yung inaramin na. Isulakit na itinangalay ti kwarta iti wallet ka. Si kakaliti ka text ko itay pare. Buen pare, ni Mario. Oh, oh, at iti bayad ko iti agas ko pare. Agyaman na pare.
At timutin ti agas mo. Ha? Tigag tigday ti dagas. Pulis! Sumurot ka kada kami. Magpakpakasyak tatang. Nanang, Manong Andro, tulungan na makarwar di ti pagbaludan. Diyak kaya ti mabalod. Ladingitan mi resti. Sanda ka matulungan. Natiliwan ka iti maiparit nga agas. Ketrumbeng lang nga maibalot ka. Manong Andro, dinadael mo ti biyag mo reste anak ko. Saan kami matanagkurang iti pamagbagakin ka? Maramin mo pa yung tagtakaw, tapno lang igatang mo iti may parit nga agas. Tatang, Diyak kaya't makita ka dito'y pagbaludan, anak ko. Nasken abayadam dito'y pagbaludan tinagbasulam. Agbalin ko maaleksyon kan ka tinapasamak. Agsingsingpet ka dito'y pagbaludan, anak ko. wala na. Pagbabawi akong ti amin. Pagkawanan dag. Sana ka nagbalin ano sayat nga anak. Naglablabesak. Diyak init kan patig dagiti ado arigat yung kanya. Pinatpadaldak. Ita kastilang tinagtong pala. Isa pagbabawyag ti amin. Kat ulit tagtagkin daw iti pamakawan ka na kayo kapamilya. Napakawan na ka nanak ko. Ulit tagmat ngay bagakan ka. Agsingsingput ka. Kan pagbabawayam aminen nagiti basol mo anak ko. Biyag ti tao. Ang order ka pa iti ara kayo naman ta pare natin. Kahit pa pa iti uminom. Sigurado ka ba ilang pa iti uminom, pare Rigor? Masigurado ko dito pare natin. Kahit ko lang amin ti maliliwa. Ha? So kahit ko tagrunak iti arak. Ita lang aramidam dito ya, pare. Saan nga sigod ngagbarbartag kahit? Pare, mabalin nga ibagam ti makagapon, no? Apay nga agbarbartag kahit ah. Okay. Diya kahit naglilibad kang ka, kaputo na singat na nga kayo. Ibaga akong ti makagapo. Diya akong ay ayaton ni Maris nga sawak. Anya? Pag mo tinangad mo pare, diya akong ay ayaton ti asawa. Kahit kung ti makisina ken kuha na. Agpanunot ka na imbag, pare. Masigog ti asawam. Ita, panggap mo nga isina. Tsaka mo, nawabaya kilata nagbaliw ti riknak ken kuha na. Awan ken kuha na ti ugali asap sa pulag ti may sa babae. Anya? Anta pa nagbapawik ang asawa ken kuha na. Takkel ti pa nagbapawik. Dahil sa akid din tilimbong ti panunot mo, pare. Ita ba ti pa nagbabawi, mamasikugan ti asawam? Pare, Agpanunot ka na imbag, pare. Sana nasaya ti panggap mo mangisina iti asawam. Parbangon ng asumangpat ka, Rigor. Masansanan nga aramidam dayta. di mo latan ikas sa kaso ti aramidak Maris. Mapana ko ni Silet, kaya't kung ti maturok. Mabit lang ang Rigor. Kaya't kung agsarita ta itinalapat. Indon bigatan ti panagsarita ta. Makaturturog ako. Adda ka di parikot ka data. Iso akas tayo. Tilunak mo't ngayon ton bigatan ti panagsarita ta. Kaya't kung ti maturog. Masansanan ti panagbartak ni Rigor. Kan mariknak alim mamiis pa yan ti panakilangan na kanya. Apay nga taakil lang at ti panagbaliw tirik na kanya ti asawa. Apay asing lang tinagawid iti balay, Rigor. Apay di mo kakuyog ni Maris nga asawam. Kaya't ko latiyag may sa papa. Isadya ko nin kuyog ni Maris. Ket? Amo ka diti asawa manakluwas ka dito yung syudad. Saan papa? Diyak nagpakarakin ko na. Anya? Kasano no sa pulid na ka?
Kinsa na rin mga panawam ti asawam. Nagrunakit masikugan. Kabaalan ng tibagina. Sana na masapol pa yakan mo iti unag tibalay. Mabit man lang, Rigor. Matikawak iti bagbagam. At daka di sanyo nagkinaawatan ken ni Maris. Sana kung nagpalpalikaw pa'y papa. Jakon ay ayatan ni Maris. Anya? Pudno papa. Jakon ay ayatan. Awanan panagayat ko kinkwana. Jak matamu no apay akila at ti panagbalik tiriknak kinkwana. Kasla asilangan ti marikriknak para kinkwana. May saka ama Agrigor. Di mo amo ti sasawam. Amok ti sasawag papa. Ibagayon ti kayat yung ibaga kanyak. Basta nagbaliwan ti panagayat ko kan ni Maris. Mawata kita no apay akila ti panagbaliw tirik na ti asawam, pare Rigor. Ha? Tika di babaya kakuyog mo itay ti makagapo? No apay akayat mong ti makisina ka ni Maris? Nakitam nga sa bali ababaya kakuyog ko itay pare. Wen, nakita kayo iti may sa restaurant. Saan laday ta? Nakita ti panaginagak yo. Iti agpakadakan nga umadayo. Anya? Luklukom ti asawan pare. Sana nasayaday tangar aramidam. Pare, imbagak mo tinadya kon ay ayatan ni Maris. Naibaw ingan iti sa bali ababae iti panagayat ko. Iso din akong babalawan pare. Talaga saan kon nga ay ayatan ti asawak. Makalawas asaan ka nagawid dito'y balay, Rigor. Nagdandana ka. Gaputadyak makontak ti cellphone mo. Pasensya ka, nung jak nagpakarakan ka. Ken, ingagarak nga nito ti cellphone ko. Anya, Ken sana na masapol pa yung ilawlawag ko ken kati amin. No apaya sa anak ang nagawid dito balay. asawa na, Rigor. Rumbang lang ang kumaamaamak no sa dino ti pampamanam. Apay ang nagbaliw kamatan kanya. Anya ti rason. Saan kamat at sigod akasta? Pakawanan na. Ngam saan kan nga ay ayatan. Anya, Natatik pa iso. Saan kan nga ay ayatan. Awanan mariknak a panagayat kan ka. di mo kumasawan ti kasta, Rigor. Inkalay sa anak. Nagkari ka asyak laang ti ayatam. Wen, nagkariak ng paiso. Ngam babawi kung day ta akari. Naamiris ko, asaan kagayam nga ay ayatan. Anya, Ala ako nagiti kagawaak. Kat pumanaw ako niti panay. pangasim, Rigor. Di ka pumanaw. Ay ayatan ka. Di naklatdan, Maris. Nakapangit din ako. Kaya't kung ti makisinakin ka. Kasta ka dilatan. Panawan naklatan ajak pay amuno anya at talaga ti rason. Anda ka din sa bali a babae itibiyag mo. Wen, addan kasukat mo diti pusok. Diyos, Isu ti nakariknaak iti napudno nga ayat. Saan kat kasi ka? Talaga dadalan ti limbong ti panunot mo, Rigor. Apay nga inyawid mo dito balay ti babaem. Nagsina akon ka ni Maris, papa. Pinutod kon anamin pinsan ti relasyon mi kas agasawa. Anya? Nigayam jingki ti kayat ko. Isu, tinakariknaak iti nagpaidu mga ayat. Adaken ko na tinggalad ti may sa babae asap sa pulag. Diyak kanunungan ti naramid mo. Nakakaasilang ni Maris a pinanawam. Nagrunak at masikog. Diyak mo't pagtalikodan ti anak ko nga day ti saklolo na. Siya amin tagastos iti panagpasngay na. Anya? Nagsaritaan min day ta abanag papa. Amin to akasapulan ti anak ko, ipaay ko. Sa anak to nga agkurang iti agbalin nga anak ko kan ni Maris. nanang, Maris anak ko. Si kamot gayam. Kanapay nga daimot mo adakal abag. Pastra kandak kumapay nanang. Ala, sumrag ka anak ko. Langampay tinabambanaw. Ay mabitla ang tayalaan ka iti kanam.
Sana, nanang. Sa anak pa'y amabisin. Ha? Awan matlat ganas ko ang mga nanang. Ay, sos. Apay, anak ko. Adda ka di parikot yung agasawa. Nanang, Ne, apay nga agluwa ka mutan, Maris, anak ko. pinanawan na ko ni Rigor. Nanang, Anya, nakidanan iti sa bali a babae. Pinanawan na ko na namin pinsan. Nagsakit na ito'y ngay naramid kanyak ni Rigor, nanang. Nagdagsan iti parong. Mapanak ni Jay Beauty Salon, honey. Agawid ak tumatla nga dagos, kalpasan amariban ti buok ko. Okay. Si kalata ti makaamon, Jinky, honey. Sana kun nga agbayag, honey. Bye! Masansa na rumuar ni Jinky, Rigor. Sa dino ti papapanan na. Mapan ka no iti beauty salon, papa. Mapan lag pariban. Diya kurso na dati pa nagkawkawas na. Nagkiting dagiti isusuot na. Papa, Kurang na lang na... Diya kaya tabaliksan. Basta diya kaya ti pa nagkawkawas na. Ayan ti babaunan, papa. Apayasap sa pulam ti babawanan. Agpay saganak iti kanak. Mabisina. Kabalam mo ti mangisagana iti kanem. Sana na masapul pa'y nga isagana ti babaunan. Anya? San ka, senyorita, iti daytoy abalay tapno aramidem ti kayat mo. Numabisin ka, agluto ka iti kanem. Okay. Di ka nga rudan agungat, papa. Madadaala ang ti kinataer mo no agungat ka. Anya? Amom, sanak ngagpilpili iti lalaki. Uray lakay, basta gwapo, kayat ko. Anya? No kayat mo, ilutuan ka matan iti kanam. Nalaingak ka agluto. Siguradong amagustuhan, papa. Iti da ito'y gaya maklab. Tinakamamuam ka ni Jinky, pare. wan pare. Oh, apay umisim ka. Anda ka di makapaisam iti imbaga. Naku na iti kanya, akas ka ni Jinky ti kayat mo iti maysa babae. Anda ken kuha na ti galad ti maysa babae kayat mo. Ha? Pare, sapay la ko ma, tasana masayar tirik na iti ibagak, ha? Ang may sagaya mamanala iti club, tinangisukatam ka ni Maris nga asawa. Ha? Panag ko na mga ta, agbalinto na ragsak ti pamilyam. Ken nagnanayon nga ta, ti ayan-ayat yo. Ano ti kayat mo asawan, pare? Agamiris ka pare. Amang ano nakaulaapanan ti limbong ti panunot mo. Wen, napintas ni Jinky. Hanggang, kastoy mat aklase ti pagsapulan na. Pare, Masiguradong nga ta, asi ka lang ti lalaki iti biyag ni Jinky. Agpanunot ka na imbag, pare Rigor. Dakulan ti tiyan mo, Maris, anak ko. Dandani ka nagpasngay. Wala nang. Nakakaasin to lang ti anak ko. Gaputawan ti mabangunan ng ama. Maris, Diyak to baybayan ti anak ko, nanang. Ingkari kun day ta iti bagi. Diyakon namnamaan pa'y titulong nga aggapo ni Rigor. anak ko. Diyak to awatan dagiti itulong na iti anak ko. Kabailak abyagan nga agmay sa ti anak ko, nanang. Maris, anak ko. Inaklon kumatan anaming pinsan ti panagsinami kini Rigor. Diyak ipilit ti bagikan ko na. Inalilaw naklang. Maris, Aramidak ti amin amang padakkel iti anak ko, nanang. ay na. Lalaki itimpas ngay mo, Maris, anak ko.
Siyak samot ti karuprupa na. Saan kat asik ka? Sika talaga nanang. Joke. Ay na, maragsakan aklaeng. Gaputatan apukok. Ay na, naglukmag nga ubing. Wana nang. Ala, di ka pa'y unay aggaraw, anak ko. Makapadakas kan ka. Siyak pa'y lati makaamaw iti apukok. Panagkunak, nagpasngayan ni Maris. Di mo ka di mapansarungkaran iti balayda? Saan man, Papa? Nagkariak hindi ka ni Maris asak ti makaamo iti amin nagastusan na iti anak ko. Agluwasak iti kabita na panawin, Papa. Kaya't kumata makita ti anak ko. Kasanugaya mo di pinanawan yung abalayo ka ni Maris. Impaabang ko niti sa bali atao. Takmat kayatan ti agnag iti dadya abalay. Anya? Ngala, jak pala kaya pagsaritaan na ita, Papa. Romara, inaksukunan ni Jinky iti pagtrabahuan na. Nakapilas ka matrigor? Sa dino ti papanam? Kwa? Mapanak iti balaydan natan. Adala pagsaritaan mi. Di ka di ikuyog iti balayda natan? Ha? Oh, apay adi ka makasungbat. Di ka di ikuyog ko na? Ay, pasensya kan, Jinky. Adala na pati pagsaritaan di kaninatan. Ulbod ka, Rigor! Ha? Di man alilawan? Saan aninatan ti mapan mo sarakan no di ka ti ex-wife mo? Anya? Bigdot ka di ti atap ko ang mapan mo sarakan ti ex-wife mo, Rigor? Okay. Jakon paglibakan na ita, Jinky. Tilang anak ko kinkwana ti kayat ko ang makita. No ipilit mo ti Romuara, di naktumatan makita, Rigor. Anya? Agpili ka. Pumanaw ka? Wano siyak ti pumanaw kat di naktumatan makita. Jinky. Sa anak amang rabrabak, Rigor. Talaga apanawan ka no ipilit mo ti kayat mo. Tandaan am dayta. Anya launay tinakitam ka ni Jinky. Tapas pasurot kamitlatan iti kayat na Rigor. Ay ayatak ni Jinky, Papa. Jak kayat ang mapukaw ko iti biyag ko. Anya? Addan tulad taguntawa yung makitak ti anak ko kani Maris. Magagaranak mo na makakita iti anak ko. No talaga kayat mo ang makita ti anak mo. Ipamuspusam. Di ka pa iturayan ka ni Jinky. Papa, Dapat mo talagayam kan ka ti anak mo. Ngem apay asininam ni Maris. Insukat mo iti may saman nala iti club. mabalin ka di, Papa. Saan tayo na pagsaritaan na iti abanag? Lakaya kon Rigor. Kaya't kumata makita ti apo ko ni Maris. Kailiw kumati maadaan iti apo ko. Papa, No saan ka kumaamaag na urnos lata kumati pamilyam. Ubag pa'y kumaitan ti apo ko. Nagaddayo ti na kay turungan ti matang mo, Papa. Adalakit di pagparpari ko ta. Anya ti araramid dito'y silid ko. Apaya. Di kan agsaupay. Nakitak ngamin anak kalukat ti ridaw mo. Iso si Marikaklatan. Kaniya. Madlaw analiday ka. Kayat mo, taponasag tiliday mo. Kaniya. Kabailak nga ipaiday ta. Kasukat ti adto a kwartam. Pumanaw ka. Balangkanti sa babae. Anya? Inawagan nak iti balang kantis. Pumanaw ka dito'y silid ko. Anya ti mapaspasamak ka. Ang kupit ti barukong ko. Gatanak. Gangasa. Natumban ti lakay. Anya ti aramidag. Ay,